Ubak Preston tensong unong ilam ke National People's Party ubadai ru sembut menteri rangba ke Jela Meghalaya ulaang baka parti hamau pelang konstituensi hi kadonnya kakabu ban job haka election MLA arjar arpulai. Haba jubab ya kajing keli ba hadu katno ke NPP kadon lat ban job namau pelang. Namar kajing bam trek show MLA bamenta naka UDP ubak Eugene Sen Lingdo ban yale ke election MLA arjar arpulai ubak Preston ulaang baka NPP kala ada penting kena da ubak Kennedy si kriem ban ya aireng naka parti hendrei hab ban trai sitom. Oh nyarong la ya yo iba Eugene la declare officially ba in yale issue ya kaneka election MLA ke Solong arjar arpulai. De ia kata ngamla ban ong kumnu terai nak menta kabiyadai bat ka parti jongi hakabangi la de declare tiket ya iba Kennedy kriam na kalian jongi ka question badong unu bayele unu bamyele kata kamarais naman bah we have to work hard but ka position jongi ru balong mata ka biang bah hapo mo plan de rei ia ka bakadu karai ka dei upai ba jonga mo plan persepsi.